Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yasabye ko hafungurwa ibigo bitoza urubyiruko rugomba kwinjira mu gisirikare. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byaba byiza ukanze subscribe yewe kamerwa gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ikuwundi ikaze. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare ari rwinshi kugira ngo bazatere ingabo mu bitugu igisirikare cya leta kiri mu ntambara muri iki gihe. Igisirikare cya Congo FARDC gihanganye n'inyeshyamba za M23 zimaze kwigarura uduce dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyakora iki gihugu cyakomeje gushinja u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga izi nyeshyamba. Ibi byanagarutsweho mu jambo Perezida Tshisekedi yavugiye muri televiziyo y'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 3 Ugushyingo 2022. Yiyemeje ko mu bubasha ahabwa n'itegeko nshinga azarengera igihugu kugeza ku kwitanga ku rwego rwo hejuru, asaba ingabo z'igihugu kurinda ubusugire bwacyo no gukingira abenegihugu, abagabo n'abagore, zikabakingira ibitero cyangwa ubushotoranyi aho byaba abiturutse hose. Ati nahanyu abaturage uko intambara twagashojweho n'umuturanyi isaba ko buri wese muri twe yitanga. Ni igihe cyo kurenga ibidutanya bishingiye kuri politike tugahuriza hamwe mu kurwanira igihugu cyatubyaye. Amateka yacu ntiyahwemye kugaragaza ko hamwe no kudacikamo ibice twabashije gusohoka mu bibazo nk'ibyo, twemye dukomeza kwifatanya dushyigikira ingabo zacu. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yahamije ko ibibazo igihugu gifite uyu munsi ntacyo bizatwara kandi ko ari ikindi kimenyetso cy'uko kizatsinda tukongera tukubaka kurushaho ubumwe bwacu hirya y'ibidutanya byishingiye kuri politike, ingengabitekerezo, iyobokamana n'amoko. Kurwanira igihugu niyo ntumbero nyamukuru ishobora kuduhuza muri iki gihe. Yakomeje avuga ko igihugu gikeneye amaboko y'abakobwa n'abahungu wo gufasha igisirikare, ari nayo yahereye asaba urubyiruko kuba maso rugafasha igihugu kurwanya abagambanyi b'abasivili cyangwa abasirikare n'abandi bigira intama kandi bakora mu nyungu z'umwanzi. Ati abo bazajya bagezwa imbere y'amategeko bahembwe ibi bakwiye ndetse